Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau fesuia inga o tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua wha teleina tupe tala. O le a wha ititia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le #1 currency Western Union pe wala au mai i le 250 mo nisi wha mtalanga i suinga maua e o tau fesuia inga o tupe a le Western Union. Le polka la melo ofisio komisio ngā ruenga de malo. Talofa ma le laufufonga fia. O le sini au tu o le whaale leo o nanga ina ia vave ma atu tōna le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufufonga fia. Ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga uma le malo. Ai maise teime tau tua ai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. Ia whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E alai pepa fesili ma le ngaru e whaatasi ai. Ma le malu lau tele. O le nau ta inga. Ina e tuina atu se au nanga ma le laufufonga fia ma le wha maoni e wha mani e ina e so se tasi o le mamalo le atunu ilona vave ma le lei ato o toa ma o nei swinga uma e a matamai a oe wha ma ite swinga le lei Talofa ma le laufufonga fia. Samale wantine vaenga le taiao le o afaton nei malitu la e ono i le tautoma unanga le sifongo Samoa le tu ipi. Ea o le asoa lua le nei, asolona sulfitu o le masina ea o matin nei fo sanga lua fe lua se ful ma le ono. Ea le o tanto o lia e le alofa mleanga le lei fai pea lo tanto matai sile le langi. Ea le ua mafua iona tanto toe fesila foi pu e manua le pu e mala ya ele soifo maua ma le langi ma male nei tai au toi tala lo ia foi tato fa sal na ngai tato saninga lotu le tai au sola ya a mai se foi fa malu si au ala fionga pa ia mo tato ya vi ia la vale anga le leio le tua o tato e ia tai me ngalo ai le tua ya ele ma fa ia no fa ngalo ina i tato e a pele lo to soifua so mato malosi ia e ona a awanga le leia mai se lo na lofa tunoa ia e muli pe leia i tātou so staimi a le nei tai ole o tātou ia tātou por la meta Talofa Samoa ia o mfai fo ia tu ina tu tātou fa filai ia o lo a lo lima ia ele nei tai ola solua ona o leanga le lei lango so malo simai a le fionga le lipule ia mai se fo io le au fainga duenga malava ia le company al Fexco Company Limited ia e pe ona ia o nanga Western Union fale tupe malala malava Western Union ia ai mai se fo le #1 currency Samoa ia e pe ona ia lato o nanga fa safua ia awale totoina lo tanto tunu so staffa ia awai au fia ai tu mo nei man butelis la fai so ol tanto wa langolong su au tul na tanto klameta Talofa Samoa ia e pe fo ila ona ia ile nei tai au ia ai Talofa tuai ia ile mamalu ia o se tato tunu pele nei o Samoa tato tofio Samoa ia mai lava yo na au tele se ia o lava yo nei u ia Talofa tato ko klambe ma lord so fo manuia Talofa America Samoa nei tau la so fo ia to tau am tali fo nga wenga fo fanga solo pe ona ia ile nei vai ia so ia wa mai ele to sapati ai fo tanto nunga ma wa lunga tato por klame ia wa au lu fo yo to fin ngalo ia la le fa so mai ma tu fa anga fa le nganga pe ona ele to sapati nafi ia ma lo la vol so fo maua ma lo le langi mama tano vani to ke la ma lo so fo mo via ne tato pa aga fo to ke la wa tafu fa ga fo mo nonu ia vi ia le tu le nei ta ha talo va tu tato por klame
o atu leo le tātou whaafilai mo le tātou whaatalofa i so staff e fio le nei kinope, ia, o lo o alala mbapa a awai le mamalu mo le paia, mo le mawalunga o Samoa, ia, whaatalofa atu le tātou porklame le tuli manu o le pensula manu nei, ia, ma lo lava le soifua folau, ia, e le nei tai au, tātou tau whaivi ia le langi, ia, e lana pule tō, ma lana pule wha soifua le o tātou toi o lia manuia, ia, le nei tai au fau, tilu antu fo i mai sila mai, ia, o fōninga wa aia nao le lofa mleanga le le ave sea o lo tātou tua mo i tātou le nei tai au, ia, o tātou poklame whaanga solo, o le toi kuata fo i le itu lai fitu, po le toi sul 5 minuti tāna fitu tāu nei, ia, tātou se mai lea le tātou poklame tātou reporter tāna le tau. Tātou reporting al tala tang mo sa momoto ke lau tāna fitu whafonga, ma ua le uai whaasala wadātou tātou telefon i vai whanua, lona toi whaasala wina le tāna itu la e valu i le tāu nei, ia, whaamanianga fo i o asoi fomas whanau pia awhara valu, ia, ma tātou wa tala noa, ma tātou wa sia tuli manu e fia nei langi, ia, e tulanga pia nei tātou reporti tu sa mai, ia, mai lunga o penga te whailangi ia tunu o mamau, o le astala mai le taua e pei ona whanga solo, ia, ua whao popo ni tunu o mo Israelu ma Amerika, ia, po o whao popo ni tunu o mo Iran, ia, mai se fo'i o tutonu o society tutonu, ia, tātou wa sia fo'i stulanga pia na ele tātou lau pepo tālai tā longa, ale lanlangi a toa, ia, pei fo'i ona whamani ina na inisi o alo tātou tutunu, e la tau whai ma ave fua o Samoa, ia, i so o se tālonga ma so o se whaanga tama. Ia, mau tātou wa asia fo'i le nei tulangi o le Pasifika la tauia, ia, po o a mai fiti, o a mai tonga, o a mai Guam, o Niue, ia, ma le tele o atu moto le Pasifika, ia, e le nei tai haun whaasol solo tue naval tātou por kalame se pa ia tāleiva, ia, o na tātou tau ma vaile lunga tātou lai, tātou whaasalango tu sao, ia, ai whapena o na ia il tātou mautanga malili teo whawa malo New Zealand, ia, ma whaawawa tui lava se pa ia first time o le awa ulia le so. Tala watu le whawhanga mai al whatui a langi tuaiva e ese le ala pō langi. Ia, tala watu langi, ia, ma lor soi fo manuia le nei tai au, ia, tala watu fo ile sunga ieti, mai se nei tātou paanga uma lava ia toke lau, ia, i ona i tu uma, ma lor lava le soi fo manuia, ia, ma lor fo ile langi mama, o le mea la ua tāpena se whaiva, ia, ua paua ia o mea e vavewhia lai ia, nai tina fo i mana i whaletua, ia, i oi toke lau. O taimi whangane a whaina whaise tonu le pō ane pō, ia, tātou uso wai fua tala le tai, ia, tātou uso e whaile tātou whaisua, tātou uso, tātou whangongota, ia, meo whangai o kai a lili, ia, o mo meo, o le whaiva, o le whaisea, ia, o le ngau, o le loli, o le ape, o le kui. Ia, o vaenga na e pe ona iai, a talo watu fo ile sunga ia le sene sau gereti, ia, ma lo lawa le sui fo manuia, ile nei tai au. Tato se me stanto whawhiwhianga, ia, mai le au vebesel Samoa Pearl of the Pacific, ia, ma manu le waweao tau sangi lunga funga la au le nei tai au. A talo watu le sunga ia wenas, ia, ki ora, and Morena from Aotearoa. Alo vatu after tele lava wen man we are tele nei tau la sunga male ainga. Manu ole va veao, tau sani fumao la. Kaiba o mau
fia fia e le te ine pe tua inia o upusata fai male mau a mene iluna ai atu loku loto ona osa o tupua inana e ili no tumau ai ali ali na o tuma awe awe e pai mai sau pupu e tua inimala e tua imanu sau punala upele kau osinai puwai malu se idu mane ai tama ole no awe awe e pai mai sau pupu e tua inimala e tua imanu sau punala upele kau osinai puwai malu se idu ane ai tama ole no Sebelum wanti ne vahenga le taia o le o te se fulu maliva minuta le tana talia o le tula e fitu ia vatala vatu fo ile mamalu o tato pa anga le wa mafuta mai lunga tato fa salonga le taia o atala vatu ia ele sunga ya wenes man via lau tiute fa taitele nava va pena foi man via fo fango le aso atala vatu le sunga li o ainga fitangwai fali tangwai sungali o ainga faltangwa ia lelo mafuta mai nai Alaska ia ma lo lava so fo manuia ai tete lava ia faisina balulu ia e pe ona ia fo ile nei tai au awale si vaenga ia o le tala masania le wai e o le tatou te ia ile tavilinga fo ile o le lalangi ia o tatou la ia le o vaveau le ua fa solo mai le tatu taimi tal fitu ia o le sivaenga la fa solo atu tam ile la to taimi malo lo ia o le sivaenga la fa solo atu la to ile mana vonga luenga ia po la fo po o la ua ta pena talinga sua ia o le afiafi ia o la fo ua a fiangai mafenga malo longa ia tala vatu tatu po klami malo so ifo mia atalavantu ia ile useva ivansa ia mai se foi il totonga mselato ainga ia Australia ma lo lava sui fo mrubia ia ile nei tao ma lo fo ile ala usuka ia la popo ia atalavantu inai papakura tina ia moonga ia mai se luso ia naila atalavantu luso ia seta ia mai se voltonga ni anemia talawati ia lokeni ia ola ia mai se vole tongani ya Stevie msilanto ainga watalo watu ile tongani ya tupuola yoelu ia male vato ya Kaili msilanto ainga nai fangarei ia ma lo la verso formaria ya to le nei vaenga tayo watalo watu foi ia inai Christchurch atalo watu le tamaya mayava maltina ya apo ia mai se foi otana machei ma lo la vale ala usul nei tai au ia ma lo fo ma mai maria tele ia le nei tai au ia to fa tala wantu ile sunga ya tau ili muri ang tele yulio fuatanga ia fa tele maria tele ne yaso ia alo fantu mo lo fionga male ainga manuia le li ole tele va ve ole alo va le wati pe o tatou ye fua uma vaenga uma ia ile alo le tatou taimi ai fa fia to lo be sele nei le fai is ia mai alo tatou se mai lo le
ia e le tātou report o le tala tau leo o tilu atu ia o le o okay mai le tātou tala tau e le nei tātou i nātou whaafonga iai e le mai o le whaafifianga nei. Wa o tuivi faleolo savelio I nei la fatuanga sa taua falonglongo atu tu e pi yala leo Samoa.
Sa muli wantine vaenga le taia o le o toe se fuluma le 2 minuta le tona talia le tu le fitu tanta reporte le neil talo tau ia mo sa mo matoki nau mo mo antu talo tau mo vaenga o Samoa fa mo wina le afale i tu le 5 i le vavia nelia so solua se fulfitu matilu o luono. O winga le tau au so savile la mata polo lo oftia i Samoa mai au maya na iau matimu pupu ue a fiaila tunu uini sutaimi. Ainga nei, mon buteli sa la fai matumua mole aso, o le alele winga o le tau sa ia vanga na ai nai timunga pupu. O le aso tai au, o le ai nai timunga pitai, e ma tele lava ina le lei ia winga o le tau. Tala nil tau mo o ngā sami mga taifale o Samoa le na whaamawina le afa lima le vaveo nei se o lia valuanga le boana nei, o au savili o na mata polu savili mai sae lo a fiepia o ngā sami o Samoa. Mai ngā nenga te whane mo ngā sami mātu, whapena foi ia ma ngā te whane mo ngā sami saute. Mo le so le angi le mata polu savili mai sae e luas lima kilometer li tu lao ngalu mauma e lua i le lua ma le afamita. Ai mo atai au, o le angi le mata polu savili mai sae e se fulu lima i le luas fulu kilomita li tula o ngalu mauma e lua i le lua ma le afamita le maua lunga. Here's our morning issue forecast issued by the Samoa Meteorvision at 5:30 in the Tuesday early morning, today the 17th of March 2026. Situation in most easterly wind flow prevails over Samoa, with a few isolated clouds and brief showers affecting the islands at times. For both the Bordeaux and Hawaii for today, mostly fine but from some brief showers, and for tomorrow, some showers, otherwise fine weather. And as our morning marine forecast, a situation and easterly wind flow continues to affect Samoa's marine waters. For both northern marine waters and southern marine waters, for today, easterly winds of 20 to 25 kilometers per hour, waves and swells of 2 to 2.5 meters, and for tomorrow, easterly winds of 15 to 20 kilometers per hour, waves and swells of 2 to 2.5 and 2.5 meters. Ealena vave lava report il talan tau tatu tudu tulanga peno fa mawina mai ele official vai tau le ben sula e molino nei talavanito ke lau ma lo lava soi fo mnuia pa fai fo na to ama ua mai tatu fa salonga talanel tau moto le na fa mawina le official vai tau Samoa ele tale ono ele tau nei o winga le tau au so savili mai sa ele of ti ai la tunu ai ngal tau to lau se ia lia va luanga le boana nei e iai timo fa pia wila ma fai tili fe lolon ma lo se savili mai sa lo sami se si ai nga yona tu atu o le a o ai nai iniso taimi ma nai timunga fa pia foi wila ma fai tili o le ai. Here's your morning focus for your Tokelau situation. An easterly wind flow prevails over the crew. Focus a minute tonight for Tokelau, occasional showers and isolated thunderstorms. Moderate easterly winds, moderate seas, and for Federal Tokelau, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. And as your morning forecast we took allow for this Tuesday morning, we have some more updates for you at 5:30 this afternoon. Yeah, lena ole tulanga na pe onel tanto talo fa fonga fo toke lau. Yeah, mai se tanto tunu o Samoa. Yeah, ele dei vai ngale tai au e pe ona fa mawina mai ele official wa ai tau le ben sula e molino nei. Se malen van wati le ua toi ono minuto le tona talia o le tu la fitu ya tsina to tato fa fifianga pes singa su fifiloi ya ole nei tai ole ainga ban Talofa Samoa. Talofa Samoa, oh,
le polkalame o le ofisa o komisio ngā ruenga le malo, Talofa ma le laufufonga fia o le sini au tu o le whaalelei o nanga ina ia vave ma ato tōna le whaatinonga ma ia whaia ma le laufufonga fia ia whaataua ina le whaalelei o nanga lau tele ma ia whaamalo sianga tau sile tangata whainga ruenga uma le malo ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu ia mata ata ma whaalo alo e whaataua ina foifina ngalo whaalia ale ma malu o le atunu e alai pepa fesili ma le ngaru e whaatasi ai ma le malu lau tele o le naunau tainga ina e tuina atu se au nanga ma le laufufonga fia ma le whaamaoni e whaamani ina ai so se tasi o le mamalu o le atunu ilona vave ma le lei ato o toa ma o nei suinga uma e a matamai ia oe whaama ite suinga le lei Talofa ma le laufufonga fia Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau o fesuia ingo tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a wha ititia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le #1 currency Western Union. Pe vala au mai i le 250 mo nisi wha mtalanga i suinga maua e o tau o fesuia ingo tupe a le Western Union. Fifianga musika se fifilo il nei taiao le webesena lo au mai America Samoa ia e sili lava si me mango e maua ia alai maua ma le fili e mu o le wa tanto nei le tu lai fitu tanto se bai i le lua i fa salona tanto telefone bai vai fanua ia tapena ina fo i mau la fo ina le sunga mato ai nei sako.
Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua, wa le finangalo le malo New Zealand. E a vea le na polokala me o ngā ruenga whaavaitaimi e so sofa e le solonga le leo atu na e le tātua tunu u, ma ua tangia e le tasi, o le sa o lo tawalo whaatasi e le taitai o le malo ma le taitai inga le malo i Samoa nei. E tā ua pēr le fionga ia anua pola o le male toa le witea pola te iwao Fose Schmidt, i ana whailo inga malawasengo tu si tala iwa ia so umai Samoa, o lo tamawhai e ilo whainga whaavai o ngā ruenga nei. Ina ia mautinoa e le ai New Zealand, e to mai o le whaitau se lau o tangata Samoa e ngā solo atu ia wanoa whainga ruenga i ana whaatuanga, whalenga o si oloa, kamupani whasimanu maisi. The Prime Minister and I, from when we met back in November, I've said to him from the very beginning, we want this scheme to work for you. This shouldn't be about taking, qualified Samoans who are teachers or nurses that are critical to do key jobs. Really, we will be guided by the Prime Minister and what he and his team want to deliver in terms of RSEs. And so we can take as many or as few as you wish, and we can manage all of that and work together so we get a program that works for both New Zealand and Samoa. It shouldn't be about New Zealand taking lots of great Samoans out of Samoa to go work in an RSE scheme. That's not right. And so we've been very much, that's been my view since being Prime Minister, and we reaffirm that today. O lewa ai maua malo e lua, ina ia manuia tangata umele polokala me, ai ele tai me tasi o lo whai ma le whaai tete, o nau taunu unga ele mo mia e ono alia e mai ai. Te ele sori ngā tū la whono le awa, la uwha saina, sa a mio mata ngā ia tunu mamau. Ia, maratulanga lava ua ria i mai ai ese ia tāpenanga le saini e kon kalati ni. A ese ngā luenga o te whaatino i whafu. A lea ua whaatulanga lava whenga whaavai e tuu le whilwhilinga o tātou tangata i nuu mai tu malo. O le taritonunga whaavai rena, a aru le tangata e ave ngā luenga whaavai teimi ai whilwhili mai e le tu malo. E le pui ngā le tu malo, e le po isesi so ona si. O se si aru le mawhau mai o wai di eitu o patatua o menei. O le amata i tu pēr swinga e mawhai o na whai, ina ia whaamulia ina i tu uma, o ala fua whaata o tomo ngā ruenga whaawai taimi. Na manino le mamori mai e le awhionga le pālemi o New Zealand, ia tu isi nave maulu mato atua Christopher Luxon, o upo le a teu whatu e au ngā tupulanga e fio le tātua tunu u, e whapea o Samoa malona malo, o le a inga. O le tausanga ea whaiva se lauono se furuma le lua na a mata ile whainga pa anga wha le uo. E alai se whenga inga na sa inia e taitai o nei atunu u. E le whaatarano anga ma ofisa wha asara launa tu usao atua i se taso tu si tala si inia ila na fionga. Le fasili le tūlanga o visa o lo atu itu i atua i pēr Samoa. Pe wala ngā tatau o na ngā waa i loa o tātou tangata pe a fua i le wāwana lata o tātou soutanga. E uile nau nau mai o le malo New Zealand, ai ua whaamanino ni so vaenga e tā liuai ai popoe, ua whaatua iai o na tali le mana onga. The challenge that we have is, as any leader does, is to make sure that you've got legal migration and that you've actually got good risk management around your immigration system. Because otherwise what happens is you get an anti-immigrant feeling that builds up inside a country. And we've seen that in other countries all around the world. And so the challenge for us is just making sure we take a risk-based approach, that we don't end up with, we've had 2 attempts, I think, at visa-free in New Zealand's history, and they had to get stopped very quickly because our hospitals got filled up, our schools got filled up, and people didn't go home. And so in the late 80s, I think it was, and even in the early 2000s when we tried that. So we, rest assured, from my government, you've seen us try and liberalise the rules to make it much easier to move around the Pacific. Mole sila fio le aso se fulumalita le masino a Februari lua felua se fulumale ono. Na tua tuai le Parliamento New Zealand tau wale le minisita o le vai fafo, ia Right Honourable Vavasa Manaya Winston Peters, le tangi wa whaapepa masaini e lisili e le 5 se fuafe o tangata mai Samoa, Fiti, Tonga, Papua New Guinea, tō walu mai isi atunu o le Pasifika. Ina ia te tala mai le avanoa e tala tutusa i tātou ma le sili e le ono se fulu atunu o la lalangi, o lo osa o loto la tātou malanga i New Zealand, e unua ma le lave o tā penanga e pe o na uwia o tātou tangata whaato a mawhai ai, o na mawale visa te whao tolu masina, mamalanga i New Zealand. O le whaataranoanga fo i le masina talu ai ma le awhionga le pālimia, ono pola o le male tua le witea pola te iwao Fose Schmidt, na ia saunu ai,
Na te matua ilang ina le mauolo ta imua ile fiunga ia lupe matasila Arthur Anai, manisi o toa Samoa, ai e malama fo ia tungalunga o New Zealand, ono niso ila tau mai Samoa nei, o loo fai ma whaafita uli ile tunu o. Na si ilo lima so sani tau whainga a tātou tangata ile a wala o loo whaatino ele fiunga ia anai afa. Awe foi la utua lalo I tātou ofisa lai fafo. Ia whamsanga ma le fiunga a whamatalango lango whamoi moyo na ia tātou tangata. Aisea e tāua. I le tūlanga lava no apopo ele fiunga ia anai. Alu o tau lango toa ia tauna ngale tau te alalai New Zealand. Au le mele o te taimilo o toi le vafa ma malo diplomatic relationship with New Zealand. O lewo tāpena awe le tau sanga le mena na. Na matua I whaafitai le taitai o le malo Samoa, le taitai o le malo New Zealand, I na wafilifili e a whea lo tātou o tunu uma whaasoa I mata upu, e au whea I visa. O le ai le taimi e tāpā I le malo Samoa le whesoasoani le malo New Zealand, I le tū tau whewhaataua inga ma le maua pēr Samoa, o loa mai atunu I whafo lo whaamue I le tū tau pisinisi ma tina e, o se vaenga leo le tali whai tau le whiunga le taitai o le malo ina ua whea le whesili, Ia whianga o na maitawina, pe a whaia whaau I se tūlanga matautia, le taua I le vau Amerika, Israelu ma Iran, ai mai se I le suahu u e mo o mia tele. We're trying to formulate ourselves to make sure first and foremost we have enough supply for the next 1 year or 2 years because we don't know what's going to happen next. But together we have been collaborate whichever way we can divert supplying from where we are. We're having our own supply from Singapore and other countries, but divert to utilize suppliers from New Zealand to cover us in case something happened. But because we have our own system here of supplying our own petroleum system, which is be able us to control the price ourselves. But we never know what's going to happen next because the war doesn't end. I don't know. Who's next? Ile saunuanga le fiunga le taitai o New Zealand, ua manino I foila na ai uli tua fuanga no na mamaua le tātou malo. Mo le mautinoa, o le aiu sea fianga, o le soifuanga o so faisa o le tātou I tūlangi, o na vevesi, I le isi vaengo le kilope. For us in New Zealand, we're thinking about the top 10 things of inputs that might be challenging for us in several months' time. If you think about petrochemicals and the work that goes into plastics or packaging, if you think about the impact on fertilisers, those are the kinds of issues that we're starting to bend our mind, or we have bent our mind to. And what we've both talked about this morning is just making sure that any intelligence we have about where we get 51% of our fuel out of Korea, we get 31% out of Singapore, the balance out of Malaysia and Japan, if we want to make sure our officials and everybody's sharing information, if we can support each other. Sa se ni le amatanga le vaiaso, I le vau amatanga wenga o tiute a topa amatanga wenga o leo fa le pui ma leo le toe fuata ina malo e o le isi le a whailunga, o le langolango ina tele ua ofo mai mo tātou tangata. Well, first and foremost, no whiunga tui sinawe mo mutua, we are grateful for making time to come to Samoa. I believe our celebration and ceremony this morning explain how we felt this morning. Thank you. And it has been in our preparation since we met when I was in New Zealand for medical check. So nothing was new. We were hope the day, the right time, and the right place where to meet. Perfect. And I was supposed to come down to New Zealand for my courtesy visit. But you said to me, you'll come to Samoa. Yes. So now in reality, we are very grateful on behalf of our nation, our people. And our celebration this morning, persuading in your title, is a token of respect, honoring, and have our treaty of friendship as we discuss. Samoa and New Zealand are no longer friends. Yeah. We're going deeper from where we were. Talofa na mole nei vaenga le aso manui tele fuanga o whianga I male atunu u.
Ia o le nā ua whawhonga le tātou tunu u, ia e le ulua i whasalawina antu le nā o tātou telefon mai vai whanua, ia le beo na sā tāpenaina, ia e le sunga matau ina isa ako ma tātou telefon, ia o le telo ni se vaenga nā e pei o na saunoa, ia le a fionga le taitai le malola na fionga le li pālemia, ia le ana fonga ina foi o tau fina ngalo ma o tā whaalewina ia o tātou manatu le nganga whaatai foi lea i le whātou mawina pia o le whianga inga lea ia malo i lua e pe whai la o na iai le sauninga a toa la wai lea son na fiteiloa na wa e silofia ia tūlanga pia o na iai le whaasua whaina ma le whaapa iaina ia o le nofo e le swafa tui sinave maulu mo totua ia mo le a fionga le li pālemia le malo New Zealand ia mai tawina foi le totele na inisi foi o tama whanau o tātou tunuu ia o tamalii o whaletua ia mai se foi o whanau o Samoa lo lalamba pa au New Zealand le nanga i mai le whainga malanga o neila le tai au le tāleiva o leanga ia tuai ia le a fionga i le pālemia o New Zealand ia le fionga ia tui sinawe maulu mutotua a Christopher Luxon ia mai se le fionga le palmi o Samoa ia le fionga ona pola au le mali toa le o temple at the Forces Meet ia ile malai ta alo le o le a onga polikolisia Wesley Wesley i o lo toa le metisi fale ula ia o le e fanga solo ai ia le talonga foi le na kapi o le ipula le fionga le li pālemia o New Zealand ia le anga ia tuai ia nei le tai au i le tāleiva ia tulangana e umaloa ia le asia singa lea e tātou i nei Samoa ia e pe ona ia aso ia tolu wa lena malanga mai taunu mai pole sa so fua nafi manei ia o la ota fo fuanga o le a fionga le li pālemia e whaawawa tulana asia singa mole malo tonga ia inisi fo vaenga mapolo keti pe ona tu mai ele tau au New Zealand la tauia ia e so soani ai ile malo tonga anta ole fo ina mai tauina le ile ason nafi ia ole fo ina tala lo ia ile tatou a flima keti fo ile savalalo ia ona ole te tele na i tatou wala au nei tai au mai sol ole an talan market ya le tapuni le e usu mai le tu atua cones fo ie tapuni na wala ia yes a fai onai te anga i mai ai ia i le vaenga le runabout le tu mai o le moto o tinamta mai tai ia ma luma moto o le faltan malo le tanua ona tu atua ia cones e le o fatangaina na nga i tonu stai tavale ia o le tulanga la na fina ngalo mali lie ia na i vaenga lo tau fa mai ala ba tau fa mango le man tole to ala ia le tatu wa mai ale tele vaenga o mala vai pe ona yai toi vai le ma fa so le ia le tete leo o ka paka fo ia mo pasi ma toi fa sa o le ia le valina o le tatu ka ia ma fa ona ola le ia tulanga umana pe nei le na sila lava ia ile anson nafi ia wa matua i manaya male me uma vi ia ile li ia malanga fa taia wow sta sile pono keti tele ia o atu le tolu 1 miliona tala tupe Samoa ia pe a fa liu a toa lava ia le fa tupe ina le tatu wa flea market sivalalo ia le pe ona silsila matanga ia le lo tātou tunu ia mai se foi o ila tau ia mai antunu mamau ia o le fo ina yaini so tātou wala au fo ile le sona filtulanga pe ona yai ia le fa so ina o tātou vanoa la ia tonu o le tātou flea market ia o le vaenga le Samoland o le vaenga le Samoland ia e anga ia lau tu style sanga ia ona mawaile o le whamatalanga a mauti no le tūlanga na o te le whai atu a mea ua tumu a mea ua full pork ia ai ele nei lawa lo wala o sa o lawa le tātou official Summerland ia o ila tauna lea nafa ma le vainga ma le mata i tuina
ia o le tātou no fuanga na ia ba watu le tala sa wana mauti noa e le mamalo se tātou tino a mai se lātou ia le alo o tau pati mai ma tau mo whai mai ia whapea o lae fia whai a lātou ati na e fo ia tau mo whai ia a wale ai ia se a po le mea o la ua tumu po le mea o le antu lango iai ia le tātou fuli mageti ai uso mai foi andel tai au ia o le fu leva na tumu le malo le atino o il tātou ofisa leo o whainga pālota o le walu le tolu vai aso lea ua sawa lia le tolu vai aso whaanga solo pe al tulanga lea ai matua i le ise ngao la tauia telu tu malo le ua mai a lava ia le whaamanianga fo ilea se lau lima sulu la back to school ia bo le tā toi tā pena i o nei whanau ia i lea ewa onga le nei kuata mua la tau ia o nise tu malo mai se lava mo tele se la fai ia o lana avel fa mo se vai ia tu fa mua ma fa sa fu mo le se lau lima sultan lan mo tele se la fai ona malanga mai leo le fionga te fono ia malana lau foi e nei tu mo nei ia ona e lava laua iai le ise fono faavae le o iai se lau pepa i lunga o penga te whailangi po le Facebook ia ona faasalauina so a whailau o ele te le isi la fia lava po o a fea kanga e sue ia le fono faavae al tau tu malo nai te iai na e palota iai na e te sila fia ia o nana e sau malava ilunga whaamatalanga ia a whai o nai tātou tu malo mai se vai ia o nai sau waile le whaamatalanga fo ile le whaasisilanga o a whea tau nu atu ai le tātou a ofisa ina ia pia ia tau mai malinofuanga ia malitangi e te anga isa ia pia whai o ile lena e palo te se vai a le te analama e papa au i nei tumua nei ia o nai whanau mai se vai molisila fia nai mātua ia tulanga na pe ona yaile whaamanianga na ia mo i tātou mai le tātou malo ia telefo ina nginga ia tusinga i lunga penga ta whailangi whailo aile nganga whaaftai o malu lau tele le tātou utunu ia o le ala mai le whaamatalanga le silo matuana ilanga video lunga whamai ia whaafetai lava i le atua ia pu e mai whapea hata o se le ni langi kupe lo makua mai ia whawhetai fo ia ua masio to lua to tele o le ma whanau o wa mal to spulu le ma whanau e vai lan tupe ia o ma whanau o ma whanau ma ua malawa se leni ia o ai le pepe ia na ma ua fo se leni ia ma le nau ta inga le tātou maloi na ia whaonga ma le tau mo le tāpena ina ia o le toe te liwa i o nei whanau ia lātou a onga ia a mai sau e tulanga pe o na iai ia a tāpenanga malawa ia o mea onga o lava onga o pili a onga ia whantana watu a mana watu i le sunga se ula me tutisi a mai se whailwhatu ia se Oriana i nai California ia ma lo lava le sui fomanuia i le neivo i tai ao le ua taula talata tulu vaenga lea i lea wauli le tami lunch ia ai televave tātou ia yaso le waso lua ia tātou a lawa to a sangafua ia malo lava le onsa i ngā luenga matiute ia malo fut whafonga mai se maleon vane wanti lea ua luas fulu minute te enele i tula fitu ia i le nei tai ao manatu wilea ia tātou se mai tātou whafifianga ia ona ia i leo tātou a whawau ia a tātou whasoa i le nei tai ao. Solela susulumai maumana tuai Ia Samoa do ulu te nofuai Pe faa pe fe na ngalo atu oele vai Samoa ole peni te fia iai Solela, susulumai, maumana tuai
Talofa Samoa, no unu o te nofoa. E whaapewhea, na ngalo atu koe le vai. Samoa, o le penina, o te pia pia iai. Aki mai se matangi, e momoli atu ai. Oh, alofa indansa o matalasi. Aki mai se matangi, e momoli atu ai. Oh, alofa indansa o matalasi. Lele, fa solo, alla foia o na paulo. Le sami ila pe la sulumia ele masina. E fa apefea na ngalo atu koea ita. Samoa o le penina o le masa pasifika. E matango fie i le afi e asa vali. Lona lale le mafoli ngari whenanu ai. E wha apewhea o na ngalo atu olo ringoa. Samoa o le penina o le basa tuloa. Aki mai se matangi, e momoni atu ai. Oh, alofa indansa mo matalasi. Aki mai se matangi, e momoni atu ai. Oh, alofa indansa mo matalasi. Se matangi, e momoni atu ai. Oh, alofa indansa mo matalasi. Aki mai se matangi, e momoni atu ai. Oh, alofa indansa mo matalasi. Toina, o fea e usu po ye. Ki o te alua tupole asi la me ta pisa mai ngā taili whare komiti. Whalongol vai ngā lua o polo kikian mahalo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mosi masini fo i le vidi ai la au. Te ilo se whalo lolo mau i masini. Ui papa, ke haru sa o ala i vai tele. Ile whalo loa mo whatoanga, te maua i masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tula i le whare komiti taru sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Whio mai loia tātou la lai funga lei, mai tele whapeasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo inu mera telefoni 225 251 o whapeasa le longa i le 5-3-1. Pe asi fo ilunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow.
le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, male lalolangi atoa. Ia na la leo a mo 5 wha mo iwa tasi tesi male tasi, iwa lua tesi male tasi o fitu tesi male wha. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Le taimule wantine vaenga le taiao le ua lua se fulu ma le valu minuta le o te inei le tu la ia e fitu i le tautomula unanga nei le si fongo Samoa le tu e PS le tele vave le anu le vaile wati tele vave le anu le vaile wati e pe ona iai le nei taiao ia whabaloa tu fo isi vaenga sia tanu malala ia usuma le vave ao tala le tātou le tio ia ua levo na pa o la tau ngaluenga mo vau ia mai se foi o la tau e whamaina ia le tātou malai tele lava le i tia whau ia i le mamaota le tātou maota fono le pāna mene o Samoa ia ua leva la ona amata la tau laua ua leva na uma le taimi nei awa au fika tu ia ia o mai ta vale ia o la ua afa tu ia le malai tele lea ia la fo i fa malo tu ai si vaenga na le on sa i fa malo fo i le nga de lue malo le usupo ma nei fa malo atu le pulenga ma le ofenga venga le LTA ia o le ua mai tawina wa a matano fatino ia nga luenga fa le ia fo ia mo tato wala ia tele na pisa to ia tato fa salonga ile anga ia tu le ma le o so atu le o ile manga tolu le tu anto na mauta Samoa le so anto ma mauta tapua ia le kalesia metisi na vai tele uta ia o la ua mai ona tanu fo ile o la la ia mfa ilo slow down ia lu le mo pe o atu iai ia ne te ua fiki ane se maa ia faina ile ti wa taulo sape a faina i oe ia fa pena fo ila male alu ato ia ina o atu ai o i talato Frankie le si usenga ole ia ola na manga fale anga ia si usenga ma vai tele uta ma anga i o i vai telefon manu ia ona ua mai ona tanu uma vaenga na ma tau fa maulunga ia te loa po se sole nei vai a sole toi ia te loa po le la toi alu atu ele ka fo le ilunga awa ola umai ana tanu el vaenga venga le no ina toi palasi timunga ia e pai le kimu toi solo uma ia vaenga nan tanu ai ona ia fa iloilo ona ua ia fa iloilo la ia tatu lau papa fo ia la tu siele upu slow down ia tutu e matatu cones ia e sila mamau mai ia le te teno mai lo sa ia so la fo fa faingo fie ia mo mamano le tatu tunu e oso mai la to ina yutena wa ole ai kia le si vaenga mai ia mai sila va time va penei ole ua o mai le vai le wati le afrofitu va solo mai tala valu lai tuli mai le time fo ile mo moli ina fa na ia la to fala onga ia male nganga ina ia tale valua to ai tau nu ulta mai titi lona fale faya lona fale onga ia mai se foi la ufainga wenga wai foi la to we amatul tala valu pe na el tele ni so company businessi fala potu tonga tu mo otiel malo ia manisi ofisa pe ona amatala to tala valu na waseki tanto wana na le oso mai ai fa malom fa aftai ia ele pulenga foi ofela wa inga nunga la ele va nga la LTA ia le fionga yang vam salata ufainga wenga ia malonga lu mai se kon karate fa wala ia mai se kon karate ia mo vao ia nafa mal fa maina o le 5 mita fo ile ana malo ilunga la wal tele i tu mai lua ia malo fa aftai tele la vai na autopita la au ia atalavantu ile sunga ya Sofia Dali ia manuia tele nei tai au God bless tele na wa after mai atalavantu ia nei tatu pa anga Amerika Samoa ia ile nei tai au la sunga fua ia malo la valeusu
ia i latou na ua maua tatou faasalauga le gopenga tafailangi ia faatala atu le tamai a Samoa mai se leu se solema ia lone manai ainga uma lava ina uli good morning lo na wa soifo manuia nei tai au tala atu le tamai a Waipo se la atu ainga ia o le tina ia muti tala atu le tina ia muti mi se la atu ainga tala atu fo le tina ia tile ia manai ainga uma lava ina sa tala America Samoa le usa tamai taina ia sia ia malata o fainga luenga ina pangopango ia malo soifo manuia le tongani atasi mi se la atu ainga nai uli ia malo na vale usu nei tai nga luenga matuta matalo atu foi ia ile tongani atu heart ia mai se vole tautonga ia tu nei tai au ia malo soifo maua mai se lo nei tatu pa anga tuile mnua sunga pira mala faltua ia avise ia malo na vale soifo manuia ia te o tau le nei tai au faifo inau a matana e poloka mai lunga na tele ia tātou le vai Samoa ia faifai malia mai lo wanga mai ia mai se fo il fatala fatu ile matanga luenga leo ia latou tiu te fai lunga la wala a fai o mai lo wala le ianga ia tu leo ia fa nga pe tātou moli fasinoala se ivanga na wale o iai se tiu te fo ile a malo ia ona tauna ilea mausta i tātou moli fasinoala ia fai ona o uso maltai au ia ona ua tutu wa leo ina ia lona winga ia tātou tu fai me e usta i tātou po feanga ia au leo po tamtau po leanga vale ia o ina e usta i tātou o na manatou maulunga ia tātou kalama Talofa Samoa nei tāu whalolonga le Fexco Company ia ina ia e tāpena fia mai hawana ito ia se mea to ia faina ilo fina ngalo ia o lele i fiki le pei e ni waile si waenga le o mai o masini le yo lele i fiki le pei tau ono sai mai fo ingale na nei matai ia malo lava le ono sai malo le usul nei tai au talo fatu fo ia ile afionga ya misa alo fai talo fatu le afionga ya misa ia manayo na alo ina il pea ia malo lava soi fo maduia la afionga ia ele nei tai au ia alo fatele atu mosina matuli manuia tele nei aso la afionga misa male ainga ia tato se ma stato fa fianga vai foi o tato fa so le nei tai au ia toi fa wai o le lava tato te ia le vai tau le fanga fulu ia po le leni ia e pe ona fa maluina ni si foi ka le sia ia e vai tau tato te mafau fa wai mo tato to mana tu ai pua nga le mesia le ala na ui ai le mesia mo tato ia le wa tato ia wa o le wa la tato lava tato le wa te ale afa mati ia tato o atu le afa mun muli mati fa solo tulo ia aperila ia le vai tau le fanga fulu
se ianuan lemu te pataula I tangata utu a whai e tele whai te tai umalava e o se whaalave lave so se tangata Avata Vale, Awale Sona Fiti Vale, Le Forma Umile Nawano for you Talane, Waile Iluma Wale Tala Talano, Emoane for you Le Atta Tudia Le Tamano, Avata Vale, Se Yanuan O fautu anamo oile so ia mautu Tau si sulla fono anamo Ele gatai sano nei fa per foio Avata vale Aua te anuona Ea whai o se tanata ele awala Waele le ngai tanaiti ona ona Maua ele o leo siaki sa o ile sela Avata vale se ianuan lemu O fautu anamo oile so ia mautu Tau si tu la fono anamo E gatai sano nei fa a per foio Avata vale se ianuan lemu Te pataula I tanata utu A whai e tele whai te taini umalava E o se whaalave lave so se tanata Avata vale Awale so na fiti vale Le fonga umile namano for you talane Baile iluma le talano Emo ane for you le attitudi le tabano Avata vale se ianuan lemu O fautu anamo oile so ia mautu Tau si tu la fono anamo Ele gatai sano nei fa per foio Sai mele wanti ne vaenga le tai au le o toi se fuluma le ono minuta le tana tale au le tula e valu le tai au. Ia, patalo vatu le afionga ya lua manvai petelo, ma lo la wala sui fomanuia, whanang longo atu Christchurch Women's Prison, ia, seki al tu epi, afionga ya lua manvai, ia, wala ta uwhainga alwenga fo le tai au, ia, e ina le anofuanga fo ilea le whanapui pui ia a le tupao tinama tamaitai
ia I nai Christchurch New Zealand wa Talofa ma lo lava so fo manuia ia to nei tai au a Talofa ia a fai na wa nga mai lunga tele a mai so si va nga sia sa fai nga wenga I la to le po na po nai le lo po na skula ti so se va nga na po wai ia mai so ni so ona nga fo ia le ma lo ma company ia I lava la to wa tiu te ma la to si Filipo ia ma lo lava ona sai na ia lota usu mai le ofisa a mai te ia le skula ti fa mai alo le usu ia ala e tau mawhātula na ipu kofel tahe au ma lo lawa le ono sa ia tau ia anga ia tu maota malawa ia lava lele ma lo o tātou le mele iai sawa I le sia songofua o le sia songofua e le I lava le ma lo matua I pisi ngā ruenga ia ai a mau o le taimi e ma lo ai pe o le taimi na e whai e fi au o iei tono tātou a inga mai se lava la I o a inga iei au sange ia e whainga ruenga uman tamama le tina a o ongal whanau ia ngā le manawa atua whaile mea ai whai mea ongal whanau ia malolo a whai lai off last o nai ia pe o le aso nai whai mai a whi au se I longa e uma whi au te tono le ainga ia mata pena ai le aso sa pato ai loa lea ua mau ai a whai fo ila o lea e maua lea vanua fo ile ua ma he a umale tele o whi au tono ainga ia tuli fo ila ia wa ia fo ia vaenga ia lea e anga ia tuai ma fa wa ia ngā ruenga fo ia ile ngā ruenga lea tua ia a fai la sto na I pese o ma pese ta pena tuai ma falsa pe a fai o ile wa o ia il ta pena ina mal tapua ia lea tua ia wa o ngā nai whanau ave ia la uka ngā mea alfale ka mea ale ngā ia e ala pō lava ia whaatea umatanga mea lawa yaso la tauia e na nati uma whapena ia ti ute mawhaiwa pe a maua se awa noa I tona maota malawa ai e se ki ala uwaenga vo ia le ia I lava nai ia nai o tātou tangata ia whaamuli mai nai o tātou ainga wa ai lo matua ma vai to ina ma vai wa ile au tinifu ia nofo I tātou whale vo ia ele a onga la ele a onga ia kamala nganga kia I LTV lia so ako a mawal bole sin tai au ia o vanaia ai a maua fo ia singa vai vevela fo ingale ia ma singa falao vevela o tai au ia e fai ngo fia la tinifu ngala iki nga kia TV ia TV iva ia ona yanga ia tua ia te mai timpol kalame te mai tai au ia no fo fifi le mua le o la tau ia ele se tinga yo le ulu le se kele le so ia ma le aua ma le so ia ma le aua ia la nga mai el tanto tu no ufa malanga inga ngona tele nei tai au fai mali mai Talofa fo le sengo au ta vali la topi to la au ia ma lord so fo manuia ma lo leusu Talofa fo ia ele talenga mo mausu ia tawita msela to ova ia mai se sunga ili mtama tai kapiteni o tatu sama la to ova tau to ina fo pa ia fa malanga il tatu tu no va moto dual muteli sala fai matu manei ia a mai se fo ia o le tatu wa sale tabana tu mo America Samoa ia ma le toi tali mai le nei fo va ia so ia ba lo la usu ia to nei tai au mai se oile te fa fonga mai ma fu te mai le na ia nga mai le malanga usu mai le sala fai ia ma lo na valo no sai ia sapa lo la ia le ia e kava a toa le usu mai ava pe o le na e malanga mai afio anga mala lo fanga I tuai ia tātou sa vai ia lo no winga le na sau le pose me o le afa pena e sawa o e lauta avale ia lo no winga le na e tuli mai le tolu ia po le lua po le tolu ana po ia ai try mai lo lauta avale fai lao lena e sau de pasi winga le pasi sulua ia lo no winga ia wa te tau na fai fale le sau tau singa ia ele nei taia ona ia nga ia lola ia le lo fale fai nga luenga ona o vevela pe atulanga pe ona ia ia le tau le taimi le nei ia ma o le tele o vaenga le ua whaalenga ina ia o lea e whaapea mai ai le so o pole neito pole nato ia o tonu lava ia o nisi o tunu o le ante Europa ia o lai le oilonga lava po fia tonu le vaenga ia nga iai pe anga ilanga vale pe anga il tambatau
ia a o nisi fo ilang vaenga I te tonu nisi o tunu utonu le ato Europa o la ua mātila tila le mai e te tū I tu o Israel o le si vaenga e te tū I tu o Iran o le si vaenga ia ele aini ala tau ele ilo pe Iran pe Israel ia tulangana o nisi o whamatalanga lea upe wa yaini feta wa inga fo ia ilunga penga te whailangi Whapea mai nisi o whaasalaunga wa tāpā le presidente o le malo tele o Amerika ia Donald Trump le so soani le malo saina ia I tulanga na ia mawhai ai o na whaatanu wina ia feuta na inga talawhia ngai tulanga taul suau but e le o whaamaunia mai ia I le poti mai tutono le whalepai pa e lea whaamatalanga ia le au mai lunga penga te whailangi mantua fo ila lunga o penga te whailangi e pō lea le tangata ila na ia tala awa a whai atu nei ia o lea e loma le mawhelo inga ma Donald Trump lava yasu so le vai fu le whainga minga o ka ika mai o le ane mea la kalangoa ia Donald Trump ma vaenga wa pena ia tai peila wha saldaunga ia lea nga I mai nisi o lau pepa whai mai ia o lea ua tāpā o lea ua tāpā e le presidente le malo telo Amerika le feso soania saina ia le tulanga tau suau ma fetu na inga fo ilea ia longo inga lai whai le consultation al vaenga le suau ia a whaila e le be awa pea tau te o e wa ili le ia le vaenga le o whaamatalanga ia lona winga o la ua talo sanga ia Donald Trump ia saina ia kau kuku ulalo le kau suau uma kau sisi vaenga whapena ia a le whamai whalpai e le ai lava se me whapena na tupu e le ai se vaenga whapena mena talo sanga ai le tai ia o le lanto o tunu e le ia masisi fialu lalo soli ia o nisio vaenga o tutonu le banona ia whaalenga ina fo inisio vaenga ina ua anga ia tuai ia o sofa inga fo ma palalasi inisio au penga tau ia a fita Israelu whailoa la le panemia ia Benjamin Netanyahu ia o le tulanga fo ilea wa o lea ua tu ina tuai whaase anto tele ia ele a whaina ai ma le whao ai o le olo nei whanau ia la iti o nei mātua mātutua ia peita ila o lea na talimanino mai le panemia Israel ia Mr. Netanyahu ia ma whailoa mai wa leva na tu ina mai le aveai leva o na au mai le polo inga leva o na au mai le talo sanga ia ina ia e pe o lesi ai kia le whaanga atu e tangata nei ia o le tau mia ai o le o tangata lau tele tau mia ai le o le au mātutua o nai whanau la iti ina ia whaatua tua iai fo ilea o na ina ia whaatua tua iai o na nga ia tua sa whainga ia a talawantu le sungar whawhengainga basta sabatineru ia balfaltua ia ina le Ekalisia Worship Center I Papa I Sataua le moteli se la whai o le wasiki sengi ai le sungar whawhengainga ia ina I Papa I Sataua ia alo le soifo manuia ia tau lua matua whaaleanganga nei tai au ia malo na vale usu whaaftail talo a talo whafoi ia le sunga le whaletua ia leonia ia le mafuta mai ina I Amerika Samoa ia malo lawa le soifo manuia ia te oili tinana nei tai au talo wanto le sunga vai moana seu malo ia tau manuia alo fanto na yo matua ina le afioanga o lauli il tamai ale abai muli anga maltina ia senani le abai ma lord soifo malange mai au lua matua God bless tai tele lama vai moana ia manuia telefoni nei tai au malne yaso tulanga soli ngā tula fono whala au fasaina ia o le alava lo wanga ipea ia le tātou a whaalau loa fo ilea lea lo tau la mbuane matanga wenga o leo whale bui pui male ono toi fuataina ia I vaiaso taitas masina taitas ia o le autu ia pe ona yaile nei masina o matio lau sacrifice po lau taulanga ia e pe o le tau tata ia tuanga I le whainga taulanga Yesu mo I tātou ia tulanga da o iai vo ini se tu singa I lunga o pengo ta wha ilangi
whaapea ua whaatalaula. Ia, mana tua leo au mai lava e le ofisa o leo mana matanga luenga o leo i nunga le lato lau pepa. Ia, a lato wa le malu le ato do i nai tua ngane mauso ma whanau fo ia lea ua maua yoso whainga leo tu mai i malato wata. Ia, male whaamatalanga manino ina ia sila fia. Sila fia atu ai. Ia, e ai fo ina inisi o vaenga fo ina le o ia tu singa whaapea ua avea ma wa ula, wa whaatala ula atu. Ia ile to tele nei tangata. Ia, o lea sa talo mai alamatanga luenga. Ia, o lea nganga lawa ia o le whailoa ma i fōlinga ina ia sila fia. Ia, aile o ia ise vaenga fo ilea be a mea whaalumaluma ia la tau. Ia, awai pe lava o na whai atu. Ia, o lunga lawa ia o penga ta whailangi. E pule lava staffu de ia pe whailan tala i, pe whailan tala i, pole alan tala i whai. Ia, bate au ngā mo tato uma. Ia, ele tulanga fo ila lea e lea a fiamatangi swamatalanga ai o nisina vaenga. Ia, le o toi tau ma whaina, ia toi apo ma ia ile whaonga ina le lei. Ia, o tātou so ta inga i lunga penga te whailangi. Ia, a whailawa ele ai sau tala fia whai. Ia, mai moa mai pēr ma. Sila mai pēr ia tātou whaasalanga i lunga tātou Facebook page on tātou to epi. Ia, e maua ailo fia. Ai ele maua sau kupe ia mako. Ai maua lo fia. E whaamanatu ia te oe tulanga uma. Ai po wainu lau whala au le nei tai au. Ia, vai po wainu ia whala au nei mātua. Vai po wainu vai nei whanau. Ia, vai wene te uangalo lau mālua le tai au. Ia, ele nei tai au. Vai inga leina tātou te tāpina pena ai. Ia, mata le leia ilo waso. Ia, ele nei tai au. E wenisio vai inga tono Lebanona le o fiki manisio li poti. E wenisio vai inga tono Lebanona. Ia, whapena ona tau whasoa ai tulanga tau tak mafa. Ia, o lea lau a tāpā ai fo ele soani malo au whatasi lalu whamalu a malo au whatasi. Ia, ena ia mawhai pole ase vave o no vave maua atu ai ni sampalai o tak mafa. Ia, a mai se lawa no whanga lea sa a ngai umayai i la tau ia na a fio la tau maota malawa i o swainga. Ia, a fita i se ra. Elu tele mana noa i tātou tala. Ia, tātou tala noa ia i le nei tai au. Ia, tulang lava i pei o na whaasoa mai ai. Ia, lunga fwoi o tātou lipoti, lunga penga ta whailangi. Mai o tātou whawhiwhianga nei, ia, mai lewa bese al tamai ta ia eki so yusin, ia, o na tātou se mai rolea, ele toi whasalau dato tātou telefau mai vai whanua, ele nei tai o lea, o toi whamala awa minuta le tuan tā leo le itu la e valu.
Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua, wa le finangalo le malo New Zealand. E a vea le na polokala me o ngā ruenga whaavaitaimi e so sofa e le solonga le leo atu na e le tātua tunu u, ma ua atangia e le tasi, o le sa o lo tawalo whaatasi e le taitai o le malo ma le taitai inga le malo I Samoa nei. E tā ua pēr le fionga ia anwa pola o le male toa le witea pola te iwao Forse Schmidt, I ana whailo inga malawasenga o tu si tala iwa ia so umai Samoa. O lo o tamawhai e ilo whainga whaavai o ngā ruenga nei. Ina ia mautinoa e le ai New Zealand, e to mai o le whaitau se lau o tangata Samoa e ngā solo atu ia wanoa whainga ruenga I ana whaatuanga, whalenga o si oloa, kamupani whasimanu maisi. The Prime Minister and I, from when we met back in November, I've said to him from the very beginning, we want this scheme to work for you. This shouldn't be about taking, qualified Samoans who are teachers or nurses that are critical to do key jobs. Really, we will be guided by the Prime Minister and what he and his team want to deliver in terms of RSEs. And so we can take as many or as few as you wish, and we can manage all of that and work together so we get a program that works for both New Zealand and Samoa. It shouldn't be about New Zealand taking lots of great Samoans out of Samoa to go work in an RSE scheme. That's not right. And so we've been very much, that's been my view since being Prime Minister, and we reaffirm that today. O lewa ai maua malo e lua, ina ia manuia tangata umele polokala me, ai ele tai me tasi o lo whai ma le whaai tete, o nau taunu unga ele mo mia e ono alia e mai ai. Te ele sori ngā tū la whono le awa, la uwha saina, sa a mio mata ngā ia tunu mamau. Ia, ma le tūlanga lava ua ria I mai ai ese ia tāpenanga le saini e kon kalati ni. A ese ngā luenga o tu whaatino I whafu. A lea ua whaatūlanga lava whenga whaavai e tuu le whilwhilinga o tātou tangata I nuu mai tū malo. O le talitonunga whaavai rena, a aru le tangata e ave ngā luenga whaavai teimi ai whilwhili mai e le tū malo. E le pui pui ngā le tū malo, e le po isesi so ona si. Po se si aru le mawhau mai o wai I tu o patatua o mene. O le amata I tu pēr swinga e mawhai o na whai, ina ia whaamulia ina I tu uma, o ala fua whaata o tomo ngā ruenga whaawai taimi. Na manino le mamuri mai e le awhionga le pālemi o New Zealand, ia tui si nave maulu mato atua Christopher Luxon, o upo le a tau whatu e au ngā tupulanga le fio le tātou atunu u, e whapea o Samoa malona malo, o le a inga. O le tausanga ea whaiva se lauono se furuma le lua na a mata le whainga pa anga wha le uo. E alai se whenga inga na sa inia e taitai o nei atunu u. E le whaatarano anga ma ofisa wha asara launa tu usao atua I se taso tu si tala si nia I le na fionga, le fasili le tūlanga o visa, o lo atu itu I atua I pēr Samoa. Pe wala ngā tatau o na ngā waa I loa o tātou tangata, pe a fua I le wāwana lata o tātou soutanga. E ui le nau mai o le malo New Zealand, ai ua whaamanino ni so vaenga e tā liuai ai popoe, ua whaatua iai, o na tali le mana o ngā. The challenge that we have is, as any leader does, is to make sure that you've got legal migration and that you've actually got good risk management around your immigration system. Because otherwise what happens is you get an anti-immigrant feeling that builds up inside a country. And we've seen that in other countries all around the world. And so the challenge for us is just making sure we take a risk-based approach, that we don't end up with, we've had 2 attempts, I think, at visa-free in New Zealand's history, and they had to get stopped very quickly because our hospitals got filled up, our schools got filled up, and people didn't go home. And so in the late 80s, I think it was, and even in the early 2000s when we tried that. So we, rest assured, from my government, you've seen us try and liberalise the rules to make it much easier to move around the Pacific. Mole sila fio le aso se furumale tase le masino a Februari lua felua se furumale ono. Na tua tuai le pāle menu New Zealand tau wale le minisita le vai fafo, ia Right Honourable Vavasa Manaya Winston Peters, le tangi wa whaapepa masaini e le sili e le 5 se fua feo tangata mai Samoa, Fiti, Tonga, Papua New Guinea, tō walu mai isi atunu o le Pasifika. Ina ia te tala mai le avanua e tala tutusa I tātou ma le sili e le ono se fulu atunu o la lalangi, o lo sa o loto la lātou malanga I New Zealand, e unua ma le lave o tā penanga e pe o na uwia o tātou tangata whāto a mawhai ei, o na mawale visa te whao tolu masina, mamalanga I New Zealand. O le whaataranoanga fo I le masina taluai ma le awhionga le pālemia, ono pola o le male tua le wute pola te wau Forse Schmidt, na ia saunuai,
Na te matua I langlango ina le mauolo ta imua I le afionga ia lupe matasila Arthur Anai, manisi o tua o Samoa, ai e malamalama fo ia tungalunga o New Zealand, ono niso I la tau mai Samoa nei, o lo o fai ma whaafita uli I le atunu o. Na si ilo lima so soani tau whainga a tātou tangata I le awala o lo whaatino I le fionga I anai afa. A me foi lau tua lalo I tātou ofisa lai fafo. Ia whamsanga ma le fionga awhi matalango lango whamoi moio na ia tātou tangata. Aisea e tāua. I le tūlanga lava no apopo I le fionga I anai. Alu o tau lango toa ia tauna ang le tau te lalai New Zealand. Au le mele o te taimilo tua I le vafa ma lo diplomatic relationship New Zealand. O le wuk tāpena awe le tau sanga le mena na. Na matua I whaafitai le taitai o le malo o Samoa, le taitai o le malo o New Zealand, I na wafilifili e a whea lo tātou atunu uma whaasoa I mata upu, e au whea I visa. O le ai le taimi e tāpā I le malo o Samoa le whesoasoani le malo o New Zealand, I le tū tau whewhaatawa inga ma le maua pēr Samoa. O loa mai atunu I whafo lo whaamue I le tū tau pisinisi ma tina e. O se vaenga leo le tali whai tau le awhionga le taitai o le malo I na ua whea le whesili. Ia whianga I ono maitu wina, pe a whai e whaau I se tūlanga ma tautia, le taua I le vau Amerika, Israelu ma Iran, ai mai se I le suahu u e mo o mia tele. We're trying to formulate ourselves to make sure first and foremost we have enough supply for the next 1 year or 2 years because we don't know what's going to happen next. But together we have been collaborate whichever way we can divert supplying from where we are. We're having our own supply from Singapore and other countries, but divert to utilize suppliers from New Zealand to cover us in case something happened. But because we have our own system here of supplying our own petroleum system, which is be able us to control the price ourselves. But we never know what's going to happen next because the war doesn't end. I don't know. Who's next? Ile saunuanga le fiunga le taitai o New Zealand, ua manino I fo ilana ai uli tuo fuanga no le mamaua le tātou malo. Mo le mautinoa, o le ai usia fianga, o le soifuanga o so faise o le tātou I tūlangi, o na vevesi, I le isi vaengo le kilope. For us in New Zealand, we're thinking about the top 10 things of inputs that might be challenging for us in several months' time. If you think about petrochemicals and the work that goes into plastics or packaging, if you think about the impact on fertilisers, those are the kinds of issues that we're starting to bend our mind, or we have bent our mind to. And what we've both talked about this morning is just making sure that any intelligence we have about where we get 51% of our fuel out of Korea, we get 31% out of Singapore, the balance out of Malaysia and Japan. If we want to make sure our officials and everybody's sharing information, if we can support each other, we will. Yeah. O le maalianga sa sa inia le amatanga le vaiaso, I le vau amatanga wenga o tiute a topa amatanga wenga o leo whale pui ma leo le toe fuata ina malo e lua. O le isi le a whailunga, o le langolango ina tele ua ofo mai mo tātou tangata. Well, first and foremost, no whionga tui sinawe mo mutua, we are grateful for making time to come to Samoa. I believe our celebration and ceremony this morning explain how we felt this morning. Thank you. And it has been in our preparation since we met when I was in New Zealand for medical check. So nothing was new. We were hope the day, the right time, and the right place where to meet. Perfect. And I was supposed to come down to New Zealand for my courtesy visit. But you said to me, you'll come to Samoa. Yes. So now in reality, we are very grateful on behalf of our nation, our people. And our celebration this morning, persuading in your title, is a token of respect, honoring, and have our treaty of friendship as we discuss. Samoa and New Zealand are no longer friends. Yeah. We're going deeper from where we were. Talofa na mole nei vaenga le aso manui tele fuanga o whenga I male atunu u.
Sai malua tine vaenga tai au le o se fuluma le tolu minute le o te enele tula e valu i ale na. Whaafonga le tātou tunu ultoi whasalawina tula nao tātou telefon mai vai whanua. Ia o le nei fo i tai o la salua be o na tāpreina. Ia mafonga i nātou le sunga ia matau aina e sa ako ia e le nei tai au. Ya, malo le manato nisi na ua to ai tonu ufo i la tau whalewhainga luenga ia amatalia whaiwa matiu te le nei tai au a talavatu le sunga ia tauwai malefua ia malo lawa le soifo manuia e le nei tai au ia a talava fo i le tau whaasale aula ia malo le usu malo lawa le onasai ia malo fo le soifo manuia ia e le mai mo mai ala tātua tunuu ia ma le tilo atu foi i le manai o lou la e i le nei tai au talo atu so pa lo so i fo manuia ia ma no le fa fo mai o tatu tunu va fo mai mo mai nei tai mo tai au wa husul to tele ia mai mana to foi o tele na matani so nga wenga ia ma le sila foi la va singa pe yo ma sani ai ia ngai ma pisio le tele al pisi masania ia malta o pe ta o fatim tim le fatim tim na fim top tial mana ir sulu la tai lo foi ai hanga fesusu ya ir tau ia o taimi wa saule la ia o taimi vo palasi mal timu ia ma lo so fu mo ia lo tatu tunu il ne tau la solua ia fo ma ko pisi la tu na fita ma fo ma lo tatu tunu po ia wa mo fo sfasili nga malo sila to ia mai malo longa masani ia va pe fo ia mai fana o le tu ina tu ya onga nga te ya onga ta ulanga ia wa onga i so se vai ngone tunu tonu lu ma fianga ia malo e voi le ya fa ina uti ma fa mali ne tei ia mala le ta ya le nga ta le au ma tua ia va pe fo se puti ia le ta tu tunu nga lu malo malai o le astulanga i loanga i mai fo ile i lungo tātou al tele ia i il tau whai tau wapisi o poloka po malai alo i vaenga fo lo leo ma mata fo yona fasingo i ao na i ri mai tai malo le malo ia me se la vaenga masani fatino i le unanga i langa i mai taulanga ina ia fai ona tuititia ia tulanga o pisi ia martele o taavale ia wae fai o pasi la pasese o taxi la pasese ia al telefone o tangata ia o sawal tangata ia lan taavale ia ilisia inga o tolu taavale o kau fai o mai mar tolu ngai ngole wala ia ilisia inga fa taavale o kau fai o mai mar fa ngai ngole wala ia tulanga na lawa pasi mai nei ia o tumu fo ia ngaptai e vai ngafo le maketi fongale vai nei o tapa tasiel tau nga fo io o fekona nga inga pasi ia fa nei fa na wa onga ro tumu ma o te pua ma o panteke na ma o nga mal vai salo Leila o lenga ya fe ya ka pa ku ka maketi la le ka ia mo lo fa como me voy a va pe que puangi ya so le ka va pe pe ni singa fa fa si fa scalo le fa si ko market ya martelo la fa la inga ni ka e fungale ya o sta i le ya mal tu mula ya fa fa ngo fi fo inga inu le ti al tame di ciao nga ia ma sa fa le nga o la lu se mea nga ya fe on ma ke ki out o wa fe o wa ve trapa i nga ka me ki da ku ale nu es ia wa o ke ria le mori kwa o ka ha o fa pe mo fo i o so pasi de so le ko le alo fa ko sala o malon tu mai til pasi fa ki fa ku lo inga le vai nga le itau ma favela la nga o fi ala tu o pasi ta mai ko ma ko pasi de bala la balta o ke sa nga chopping ai tua tele folo o ya le ko o me o ke le vat yo o chopping ai o la ero nga le fa la appointment nga PSP ele ka la le PSP o ngi ka fa la ko appointment va va nga ya o kam ala ele nga
fai mai ngai ka mai whakau ma si mai ngai whaloa ngai. Mea ngā, se kua mai ki ngau kā ia whaku. O lana manga ia wha au sia mangeti. Manga ia kere wha usi kalo. Ki au ka masa ki ka ko ripoki foi leli. Ia wa o mirani. Usa pere se ma se ripoti. Pera ngi se ripoti. Ale wa ia wa ia. Whakanga kamia kua foi leli. Lele wa. Ia ngau mai foi karmai se. Mera ka ki atu i mawhoti. O ke rua whae ka ia mea. Ole mea la ngai ta ole fe fa ta mali ya le ya le ngau kam ole yo la ngol wa fa ka so wesi nga amaka o fa au sia o mai fonga wesi ya na na iba nga fo le ya le mki ka manga ko wesi vai salo ya sin fa au si ya o me la fa le mana ye so fu ma roina na fo ya la ma tu ala tu ma ya le ki ngata ya e wa ai wa ingu so wa manga kan se ma lu ka ya ka ko ma lo le nga fio mai ta o te loa na wa ma yo yo ta penal ma lu ta ya o le fio nga ya tu sinave ma lu tu ya wa le no fa i lo ta ya fa so o neile al taliva fa so lo toile anga ya tuai ia ya le afionga te ta il malo ya Samoa ya ma le afionga fo ya tu sinave ulum to tua ya I o le malaita alo le onga le polisi o sele I fale ula ya o le ya I ta nonga lo fa ta lu ina fo ya I le va fa na wa onga I le ipula pa mia le afionga ya tu sinave ulum to tua ba ngai ma le na ba ngai o tala masine fo le asesi mai ma le langa mai fo ya al fiong al par mia de chai no sila ia fa mano foi le fiong a pia le vosa fa le o tuei de nga fa chai o malo ia mo vai no man ia ona la chou tape nanga ma le tape nanga le foi el tato tu malo pia ia malo le asa ka po ai pe sula le yo masista esa o desi no makuan makuainga ia e mawa o ko e mawa o ko ia wa a ka ungi por ka ku maro orni oi e na vea ko mai ni wa le fa pe ola kulle ki oi sa va in mereka te o mai ia ole tulanga voi le faso ole solo na lua le nei ole lava e fa manatu ia le fa nga solo nga voi le va solo ngana le ana tala lo ia ile so na file lo tala mua ile mtanga wenga wa onga manga nu ia mai se foi va tala va tu ile fionga le komsina o le ngana Samoa le fionga ya vayao ia por sunga fa fionga inga ya Reverend vayao ete wati ia ole tulanga na ala utiltilo toila na fifa so o mai se fa fonga mai ta tutu ma nei ia sai ia fa fianga fa Samoa onga ya ila la to fa fianga fa Samoa to ila langa mai vai ngai o le siva sa o le ka o siva Samoa le fa ngoi no le ma ulu ya ole mea sa o le ta o le tau po e ta o le ma naia o le fa sa fa tino I tala e tala fo ile ya mali to fo ile I lona tali ile na ya ai ainga le le ya la ma fa tino nga pia na fili avar filo inga ele taimal tato ko va ai ale se me ka o se ka isi ali faso ia wa pel tele tato fala velave ia wa sawa wa pusa piso po ia wa sawa le me vo ngale wa apaing wa le apaing ule ko mai ele se ia wa sawa fa ngwainga ai fa to va ia o tele fo o me o sia o tele fala velave le ima maliu le ia sia ko e faka mai se mang faka ke le ia pe o me na le no ia wi nafi ma ia wa le si foi fama I tele fama la toi pe tu la kala tu o tato ngana pe fa ngana Samoa ya ole mesina o tato tunu ya fama lo fo tele o vai ngolo nga ru fa tasi man tanga lo nga onga ya o fa la putonga ina I faiona una ia le foi fama mo ta wala to balanga o tele ale la pe o tato ngana le wo ye ta tele foi ya pe kala le sko inga wole aru ma wa ru ku ya fa popola e man sa wole al teknologi le usawe yo ke o suye foi le o suye tu lang fa yo tu stusi
o sui e martulanga o la fonga o tātou talanoanga masani fo i. Ia kasi fo nei o nangani ta fili le pi e kua ia o mwangi ka kupa. Ia wa e te e fo isi ala fasa la wele ko ngofo ma kasui fo le ko fayala to ia ngangana ko nga ko fayala ko ia nga upo fo ke upo fe nga mai ia pe fa pena ka si fo ia ma nei nei fa nga ia mo na nafta ko me io si va fa fe fianga ia fa tino o tau mafa isi a o nga no vai tuaita ia mai o meu mai patino ia tatou ma tatou tu ma tatou anga masani mana tua tu langa na le fo ia stasio tatou a kalame fanga solo fa so o le tu no ma le umeki le tatou unanga ma tatou ala tala malo TV va o le tau mafaile na ia toi fafangu mai le ngau sia ina ma le ngasi seino ta mafa Samoa la vai asola wa a faila le wal tatou a vaenga mo wale sa ia ile ngau singole o tele o mai lo tonu po le pi sua po le pi sua le taunga le sa o le tau mafa ia o le tele la le ia e fa nga lava o le makaku ai Samoa e le ise apa pe fo ile le mau le fa lo ia e valu le popo ia tatau le tauanga e le kakaua le ia vala fo ile pai e le kakaua fo skinkanga vai ane le whawangama wai pe o vaenga o mai a le a fifi o mai tonu le whainga ia o le meo le masoa ia ai le ise whanga se whalau maka ia o meo o isi vaenga na le a fifi tonu le tātou vai aso ngana ia e a inga malawa iai ia a mai so ila whai ne whawhanga mai le mo tele sala whai ia o te pole wa le il tāpenanga le matangat wenga e o atu ia le mamanu fo ilo matanga wenga wa onga manga nu un mo tele sala fai ia mo na ia tatou wa onga isa vai le te vo fa pe mai wo fai na upolu ia le ai tamai sa vai na ia masala to ai ngai nai sa to ya tua e o atu tatou matanga wenga no tele sala fai ia sa so dei vai so la stofi sferile ia mo le fa tau ina le fa mai mo no tele sala fai ia ole na wala o langi fo ni uka ko e o fulu au fa nga mo fo fo yo le por a ele mo ka ko sa wa la fa i ma la uru ale lau lau papaka le so la o fo au la fa i ma la uru o yo la fa yang ya wa o fo a le fa ko ku mo le sa la sa la ka sa wa le ya wa fa ya o mu lu au fa ya la fa pe ke le ki wa fayala lo fa i mana u ai foi si me o tava ai nei vai tau fa so o fa ngame me venga le fis pakeka e va valuai ulu marcalo wa suya ko te suya ko la langi le wa ta to i me fa ngai tau mafa ia o ava nga o mai u ka ko ai wa suya ko vo o so ila sa tau le fa ngang yang ia wai se ai pe to e le se ai ngai le ko ngi fiu ia vai ngana al time ne ia ngale o so kol falo lo mai le kanga nyangi o mai le kanga ia wa tele to ngang yang yang Samoa yang senga o sawi Malaysia yang viole o le yang pai ai pe o se to e se ilong e la vol tau mafa mai se ilong ai ave le fiu ko amanga ia so pesui ia ma vai ngai se al tatu ngana tatu vai nga fole le pito le vai ngana tu fa lo le vai nga fa lo fole le ia wa kai peira fa ko so for sua le ko lo le skama i fa nga fa for ko ma le ko lo for skama i a wo ma ngale sa wa fa mai mam dad lo vela me ai ia sa ra ka mai tu le sa mai fa to ka ke ia va ro la for ma le ava ko ko ka mi ke fa wa fa ila o e fa mana tu fo i atu no a me se va la New Zealand ia la ngana Samoa ia o mai lo tato va yaso ia fai Miami fa pe ai la ko nga wa nga fa pena ia ala fo e malo sine la fa ngai e ngata o Samoa ia fai fo ia le sola to motonga o sia tu no Pacific ai fo ia fa ta wa ina la to ia
whawhiwhianga wha Pasifika. Ia tai pe whai lau tātou. Ia, la e tau te wā ia kue whai ama pingi mai whawhiwhianga nei tātou whanau rei whafu. Ia, e o ai fofolanga o tau mawha o awa e ga uma o whainga le awa a. Ia ua whatau e la tau ia tātou ia anga nuu ma tātou tū mareanga. Ia a o iei a tunu mau. A le lui fo ngā mo tātou. A, mi se tātou le whianga le tātou te tau malai. Ia, e manai e whianga i fo i manai taimia o whatanga solo poka lame la tōna tanga nunga. Onga. E manai tulanga na awa leo o manatua. Ia, o le last 2 weeks, ia po le lua vai aso taluai. Ia leo fo ilawa se ma le vai aso nganga ia. Ia wanto inga, o le si vaenga le tau mawhai le afionga le komsinga ngana le tātou o tunu. Matanga nuenga aonga. E tape ilalo le vaenga le. Me whenga le fa Samoa ngangu. Fa Samoa ngangu. Fa mai ia le saunoanga le afionga ia vai au, po le sunga vai au. O la ua fefilo ia inga ngana. Wa le aila se matangofie ma se no le ngana va Britania. Amin o le ngana Samoa. Ina wa no wa sosia ku e ngana va Britania. O le si vaenga le utamantua. O le fo ia mea o ngā fo ia le ta uo IAs. Ia ale whanau matua le tausanga sulua. Ia o le utamantua lua vai aso taluaile na whaatino ai ia le whaatinonga fo ia o mea o ngā whanau le avele mata upu Samoa. O la unga wha Samoa, fola ava, fola sua, fola to nai. Ia o le mea fo ingalo le sula tonga. Pea o le taimia maliu. Ia o vaenga umala whapena. E whaataitai le mea ka o launga uso ma launga kali. O le avo ila sa ta amilo ai ia le komiti lava leo ngana Samoa o ngai tua ia onga. E a ngai lava lato e maka vaenga nama. Ia manai, o le sila tamai titi sale iloa. Au avea le ave o langa Samoa. Mata upu Samoa. Ia ma vaenga na o le ia i lona matua. Ia tulanga da. Ia lau pese ia. O pe ia la se me fia. Ia waila au sukoti laiki. Au ngi laiki. Ia fa pela mai lo au nga se lewa ia alo e faltala. Usalanga a maka me vanga fa mai. E ilan mato tina matua. Mai. Nana, su mai lo kau sami. Ia vaila le taimi nei wasoi. Wa halu la toa la wa amaka nga kolengi va penga wa pe fale a onga na tatu nei mo mua. So. Ia o te lea se au ngā ni vai tap. Ia me se po kalame ia tātou mtanga roi ngā onga. Ia le lawe whai maa pāpal tā ua tātou ngana. Ia e beiso tātou mesina. Ia e pei o nā whangasola i fōri ni vai asu. Ia, ai manatu na tātou se emas tātou whawhiwhianga le vai ngā le tai au. Ia, toi whaua wal tātou whasoa. Fai awo sa fai le alfa po fea o iai lo fa mami lo tau ma fai ua o fa alongo ua e su yaita tinalo loto e tala ua pisa
te mawhai ana beseas. Lua lufa, au e tu mautea. Ele ai se tasi na te mawhai ana beseas. Lua lufa, au e muni lea. Ele ai se tasi na te mawhai ana beseas. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau o fesuia inga o tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua wha teleina tupe tala. O le a wha ititia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le official le #1 currency Western Union. Pe vala au mai i le 250 mo nisi wha mtalanga i suinga maua e o tau o fesuia inga o tupe a le Western Union. O le whawhiwhianga nā mai lewa bese ane seto whale moe pōpua ngā Yesu le Mesia a whaaso olo o whaau au pēr le tātou a i ai le whaamaluina o le vaitau le whangafulu. Ia, e pei o nā whaawawina le taimile nei. Ia, a mai se la vau le tātou tāpena atu fo i lea i pōpua ngā Mesia pe ona iai o bon bese.
Ia, whapena lava ia tulanga la tau wale utatu pasi mara o gatolo ni masina. Ia, telefo ia wha moi moi ngana tō le tātou tunu. Ia, ma tāpenanga tāpena tu ia, ke renga tau tāpenanga kālena i kālesia. Ia, wale ngai atu i le whamaluina o maliu o lo tātou o li whaola. Ia, bailanga e le nau tātou ori i taf. So se piko ale lalo langi e wha manatu e soi fua mai o Yesu. Ia, o foi langa o le asamali o Yesu. Ia, e wha manatu o mai lalo langi atoa. O kere rope i se a e si rea tōna taua. Si rea tōna taua. Whara o isi atu nuu so le e le mi atu nuu foi e keru siano. Ala e wha manatu. E ka ke vai e ku i kaimi o kisimasi. E la e mo mai la ko mori kisimasi. O wa pera ia, sorry, fa me foi ele kan ko le wari e ale. Ka fe mo ai mai na o kisimasi. Ya o vela vai tau nei o ta pena tu mole. Mole vai tau foi le mali o ta tu. I ka ke vai foi la, foi vesi mai la ko la mali o fa o la lo. Sa leila wala sa no nga fa sa o bana tu ai le taimi fo ileana ia isai na nisio a onga. E yaili tamantua la watu no umalalang. Ai la koe markangaka. Ia whailola ia leo le. O le mātou pō mua lewa whaalawi loa ai ia e swafa umo o le wasenga a onga. Ai tō lunga le si kamanga kingo ke lea o le pālangi o le ipai wapea mako e se lucia. Ai tō lunga taulonga ingoa. E ingoa ia Jesus. So le avelo ke malola ia leo le matou feilo inga po mo muana o walu lo fatal noa pa pola me po feme sa we longa ingo o feme sa we longa ingo Jesus so le al kanga ka ngofo ko Israel e sa u me yonga ia sa u me Israel tala noa makua i le loa Jesus deu ke fa ya ko ai matou i le loa e ese foi lana tapo inga ala winga la wa mtalanga e inga i lau saunuanga. O le no fo tonu o Israel luanga tonu lena e ngoa ya Jesus. Ai ke fa mai elenga wa ke le yo kanga kala ngoa ya Jesus. Ya le to fa pe anta ita ya. Ya ayanga o Yesu le anta toni fa ola le suafa ya Yesu. Ale iso le o lo murkanga. Ai no fo le tonu Israel. Ma kwa le ka di kong ya Yesu le tonu ya. E se foi lana ya tapo inga. Ya taina ne ao si foi taimi e tere na tupo e whawe lawe. Le foi tere ni moro mawina e itai foi e sawari mai e inisi o vaenga foi e whamanatu la sal palema. Ia e whale anga e la tau e reka ko ngoi. E wa kupu me whapena na tupu mai wafu. O foi la e foi o whamanatu le maliwo le ri. Ia e foi nei whawe lawe mana e mga mianga pa o ai le ka ko ke mo mo winga ya mari foi ko ke mata tu sorry te mo ka kia ese mai me la vesi mai ni se wali la u fai pomu la u fai pa pomu mare le u fai ni ki ya fai lo keki ya mare u fai la Wai fai la foi ngai re vese foi o fai la abstain ya po me se la wai ngai se la vese la la ya wala fai la walu Trump fai ka wa ngai oi ra le ka ki ram ka kire ya na ta tu tar sia le fa ta muava o ta tu va mo ta tu sa i po nga o ta tu li foi la ngai tu da masino fo ya telefoi ta pe nga la tu le tu o tara le lei ta penanga e kalesia ya mai so tato uma o tato le vai ta ole fanga fulu le fa mai tuai ya va talo watu ile sunga ya fili maluata ya Ioane ya lelo mahuta mai maselato ainga nai manurewa au kilani New Zealand manu yelele alo fa mai le sunga ya yona fa ofo fa so ya la va talo fa mai ya mai so le sunga ya vito tu tufunga ya Talofa lua sa se lua lau talenga sili ya mahalo ya amai se le sunga ya pani ai ono ya le lo fa Talofa mai tanto proclame ya ile neid va engole tai au
Ia, mai se to tele le alo o ma ua mai fo ia tatou whaasalau lunga le tatou to ipi Facebook page ma le tatou YouTube channel. Asa sulfitu nei whaaso. Ia, ai. Ia, o le masina mati. Mu ia foi latou ia vai latou whamanatu ai le so latou soifua i le aso ma le aso. Ai foi le whamanatu lo na soifua ni aso ia po latou whaasiro ni aso. Ia, o foi songa whaia. Fai la mu pe o fai mai lo makua savai. E whamanatu i na soifua mas whanau. Ai foi latou na whamanatu le so ia manuia tele whamanatu i na soifua mas whanau. Ia ina ia so fulfitu mati ia ole na tele a foi ia fo fuanga na tu volta tu tunu ai la fai se me le ma se me manga ia ni so o ka se manga ia ole a mori mau fo fo ole ra ni ma fia ia se ngaru nga le ole fai ni so se ngaru nga fia ia nga ole stangata ia o lo saula ia e maka Fangale moa. La mai ni va persona. Kasi la de ka le e nga ku pe ko ni se vai. Ya nga sa nga sa fa ya ngo fo ki ma Facebook. Ai fa di o fa pe nga la fa ya. Le o ni mara ko ya Facebook. El pa o le ki pot. Ka le winga ka kala a fa ya sa ya. Sa le mo so fa sa fe au nga. Ya fia yer malo pe fa pe malo le ki ya ta fia yer pulo pe sinisi mal kambangi pe fa le ki ya ta ya fia foi ka po inga lo ko inga ka po mal fa ya ka lo fa si o kari ma si o fia ya maguia ni ya so ela ka po ya ku ya uma la so in awasa mo o pai ka Memang ngaya memang na le usu mai usu ngau tale ava Samoa ya le ala sawai ono kere me sawalu tau sami langa manual tai o langa fa au si wa kwa sawai go sala le nga umalon ku ka mai ki pi o aku lor fa au si ya saulo afe mai lo wala ava Samoa le pi ko mai kai ya la mai no ka ko le ki on nei tai ani maso wala nge this game go fiu wala ka ko driver Ia. Oyo ngai kei loa. Eres que me fiu wala out driver. La sa fai ka ngoma. Ya malo ta tu fa yo le che lunga la tele ya sau maria lo sa ta fa yo le sau anga ngai porela sau ni taula porela sau ngai pensula mala fa le ngale makara ngoko ya fa sau maria lo sa ke lo i po na wa po le wa ta tala wa so la kol me kala ngafta po la ta pu olai tu ya gons ia matato lau papa fo ia la ile upu stop Ia tala mo na tele. O le vai ngale wala ile i se fa mango le ia se mato i fa mango le ia manto le uma manto e vali uma tato kolosi matato o la o la mango o le winga ka u kala oi ke sau ni sau au so mangale esko ia ngai sau sa o la ile ni o ke al fuai ka fa i ko nga de o la le kala mo fo le o ka ko nga me de sa fe na ia o tu langa na awai e se vanga na wanga i mai wole ngi lau papa te tele nga ia ngai lolo le o ma fai nga pi o ko kongulo o wala ai ola o so mal va ola ia lau papa na ia lo no winga nga fia o so fo nga ia la manu au vai a kwa vai le makira me lau papa ngai ko mai le upo stop ia mako fa sa o mai no ngi na ma ka le ni suyo fa ka ba ko ele fa mer ia ale me mana ia fo le usu mela tu usu mai ala wa ma wali pti ma wali pti ia fa malu taiao wa isia ia amatanga silion tawa le tunu matai le aso pe fai so ka kalo pe li fai se talo ya fai do sei buti ya fa ma fa na ia al taio ya ma tai do ngal venga la tu ya ngai fai mia fia wala ile ni aso ni ka ya o male holi ya alo ko mangi ne fa fi kai manga fai ngal venga fai ma vidi fare lo ku ale o ke ne uma ai one i ele si vai ngale ngamba mai fai ma laloban
Ai fa mai, e alita, ka afia kun masingi. O vaku, o lan me fa masingi mai. Man ko fa vai aso pengi, vaku. Ele fiki se pei va veau. Ava veau ale la ma afia masingi. Longo winga le la ma aku ma ko kuli lungon masingi. Man tua, so se masingi ile kamera ko mai lungo afia. Wenga le manga aku malo lang mangu make ko kuli lungon masingi. Inga ia kilo le pulo bank. Ata si me va so pei ni ka. Oi. Ana família lo mangu, ama ko ingando ya. Le la foi fa fo me ya se uso ya mai lo. Ya tarenga mai lo. Ya te lo la fo ka pe ma ya re mananka. Para nge fai for card ko i. Mastercard, ha. Ma kua ese ko ka pisi. Ese kalo. E tofu vai nga na ma te nga tupi. Ese fa ese le ufi. Ya ese foi yang me fai pede. Wa la nga ma fusu nga ne. Kere lo po malo ese si ya. Ma fusu ko ingo mata. On ma fusu la nga ma. Le ma o si ai me yo ko ringa kikiri. Ya ma sto ina mo malo. Yo. Ya mo malo. Ele da ma sangya ma futa ma wala mo ia trenga foi mo malo na fala siu. Ya mai rato uma na tato pa anga ma tato fio anga fala siu. O mo malo foi leva ai le fa sa la fio anga foi le fa sua avazo. Yo, que no va ma que chica ma. Vale ga se ka ko por cara me foi le capsante nei wa. Chalo pu fa pe. Ya que no ara que mi. Chalo fa pe que dia fa sua. Ya, que no la ya iba. Ai tu nga la va ia fa sa sia. Ai la ia li poti na mai. O le vai nga voi nga le o le pa wa ia fa sua le kupu ilunga. Vai ole ya faila le te fa tu sai ila mo e ko ya la kwa le se singa ile sima singa ole sai sale la ya a ko ya la ku le sima singa ole sai sale a fa me fa mtalanga ma lo sile alo mo ma lo manga me a ngoi ka ya sil vai sua mo kwa ma ngai fa sa ole al va ngale wa fe pitonu pa kwa pitonu ya ma le fa sa ole ngati fali fa pe foilo ya na i por clave foi nei ale fio nga una ia ila to vole mar due ma cara ma che ci sono ka ko nge fata to ripoti vol ma ko ke no fola si ala o kaukalo ma vai no e si de ko po fe a me fola si e foi o a fio nga due o ta e vai to te telefono yo ke foi la mastai malo Malo ele mato le yuka o le yuka o maru yuka ia sa ku le oso para si la mala venga kalo ia o le penga ia yuka ia ma se ko info sua ai se lo ngai fu ele umu ko alu ka ia se vai ia man makaus kau ia vai ko se me la sa ma ai va pe ai se kanga ai pole ala atoya mo ole ako le kong le ulu o le fanguki e ngala ko lo le ia kali le langa sual fai sual o lo vai tole o la sa ki ar fa sa o la sa ki ar ka ko fa sa la me sidio la ia fa mal pule ali fai pule e tu langa tato fa sa ai fa Talofa fa mara tu pule ngol tato talonga foi le ole la foi ngol talo kalonga pi Wa pio fa ingol vaso nei le so na so penina le fo ia fai mai nei Pacifica talo ngapi ya lo ka lo ngale so wa ngaso kamaro pi era ngala mafua nga mo fa inga nga fa inga ele ngalo fa ele sa malo ele le fa mo fa lo wingo over mas se lo fa al kalo ngale fa iwa era ngale le ia sunga twin ya pe yo o tato fa tumunga na me yo li poto talonga sunga twin te ya ele ngato o version ni fa un version talong pi ai pe yo le masina fole e tali malo le tato au si o me mafo talenga foi a tua pepe ma la tua va il talonga sul champion Pacifica o le Commonwealth e le World Cup tasio tam sang tele le foi
tu maulunga le tatou malo ia ma le tatou whaatonga whalau si o me mawha. Ia tari malo le whawha mo masina fau. Ia manu tele ia ta penanga. O a ta longa ia maso se tu tino o ta longa. Le fo em tanga luengo ta longa. Ia manu ia whele ta penanga wal tatou tunu umar tapo inga. Ia malo va taisa no taluaya fa so ia ua lama mai ho el tatou taimil tatou va so ai lelo o alofa maile sunga ia Erwin Fialongo ia mo lautofa ia lelo mafuta mai masalato ainga ia mai se fo i mafuta male lai mafuta mai mafutalinga ia mantavete ia se Sarah ia ma Ewini e ora vai nga fo ile o kavingi o yo ole o fainga luenga lea ale to faiali ia po le sunga pali kamuta i sapali malo tele malo fa ftai ma fa mai tato tunu ma se vota to pa anga samonei ma se fo ia o tunu mau o vai to na fa talo fa mi se so tale o fam tino ainga ya la fam mai fam ya ai manga se vai ma mo ma se kampone vai steak ya e mo vai ko va tai fam la pule le le ai la longo mai ka viki ka kimbusa yo la to lo nga lu e nga lu fa vai tai ma le sina vai te lo la mai mo mai ai ma futa mai la to leo nga lu fa vai tai mi ya la to fo le tala lo tatou le tio ma tatou por kala me taiao ya wa mata fo ta pena la to bia ya te lo le taimi ma lu tele ya fa mo ngole tunu ma lu fo ia la basinga ya ma fa tam so al inga o nisi va ngolo to ya wa talinga malo Samoa ele fio mai o le tai o le malo ni sila ya pe o Samoa mo wina nafi fa ya to foi ya le pa io suafa ya tui sinave maulu mtotua ya male malu le vai maunga ya fa be fo le tatou malo yo na vai nga ese mu tele fai va mtiute ya mai se foi pisinissim company no fta talo la inga salevi ya malu tatou watunu mal tapo inga i matua ma inga manuia fo le fana ya onga tatou felo pe am no tele ni yaso mai lo fa tai to fai lau talenga sel ulan nei tai au ya na ua tawanunga to ele fionga ya faso taloa na seto so leo tanto proclami Talofa Samoa ya na osivaenga sia mulia to ile nganga fa tai tele lava ile fionga le lipule pulenga male ofenga venga le fixco company langolong so malo sil tanto proclami Talofa Samoa ya ile nei fo ya solua ya e peona yai se ia ta fo leona malama momua le aso taiao ya tato to yai tanto proclami Talofa Samoa ya mai se fo ile nganga fa tai la to lo mai mo mai e longo tato penga te fa ilangi ya fa manuia teleleli ngan wenga matiu te ya so tato tama vai va vivianga ya mai le webese le ala tanga moa so Felice Mikaele wow Samoa lofa tele atu to fa se fo
Yeah.